Ama 2020 nigo gabahizo bari kujaguza myaka 10 kwihitware rya kitabiri tandikwaho omwaka gwa 2019. Omukorogu gwabagwebembirwisha barebereza habwambarra Archdiocese Paul Kebachenga owashaba sosorodote nabebembezi bonna abakitabi okumwa barye cyo kureberaho cyaganda matware. Kandi abantu bakisaba kabaru nabo bawerekererayo mwe nabo bakafati akabaro babegesa akabaro baba tikumanya undamanya stina kandi Jesus. We must have our priorities of preaching the gospel and praying. Omukorogu gwahiko habantu bebitinisa ku rugo mu government nebitongore bitari bimwe na bimwe umurisha baramuzi batka turebe Minister Mary Kalolo Okulut, Lieutenant General Joseph Musanyifu, ba MPs n'abandi binji. Aha mukoro no gogumwe abantu bashato muri Ambrose Asimwe, Alex Akankwasa na Paul Byamugisha batunga bufazi. Rimba tabarutya mutabaruke myaka igana yo buhereza bwa ruhango musheke iki twena turi abana boha baruhanga mureke tugume hamwe umurukundo ya Yesu ejo etarukutuba. Omubutumo bwashemerwa nyampara wa government Ruth Nankabirwa, President Museveni yasima bebembezi b'amadini ahabwo murumo murunjo gubarukorera ihanga. The modeling of society, ensuring social stability and economic empowerment. The NRM government appreciates the partnership of the church in the development process of our country. Uganda and Africa in general are blessed with abundant resources. Zeko creating a whole facility dijo. Abantu twasa kubarundanda bakafuna umushomo ningashe mshomo bakafuna ningashe bakararayo abantu baryaha obuteko bine emyanya ibakurugamu ebyakorerwaha cyashara cyo kutangaza Bishop Johnson Ojetaki nyina cyo kutangaza. President Museveni yahereza y'umuganda gwa miliyoni 30 kandi Archbishop Bachenga yamuhereza miliyoni 20 aha kujaguza myaka 55. Gasha kwa Abraham Muganzi.